Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Uwei ke Jingshah syak Tynrah kali hene ke step Gurgaon jong ke Jela Haryana. Uwei officer Pulit ke Bhoi. Ubadan ke crime branch. Yo bela tip ku Muhammad Sinha. Ula du no ialah ke Jingim hadin baka kali ke ba usong. Kala syak Tynrah Uwei pat ke kali. Kini ke Jingshah. Uwei pat uparalok jong teu officer Pulit ubania ya ke kali. Ula mensau. Waru dangdan habdeng ke Jingshah sumar. Umlayo lum jing tip ling ba ke ejahar. Bala ai da u. Digvijay Singh ubade uparalok jong Amit wadu bala danlang haka kali haka por bala syak Tynrah loong pa utei Pulit officer ulalit syakati ke Jela namar ka kam juga tenat Pulit bat hene ke step hadin ke Jingwan Bam na sector 58 Gurgaon ulalit pai no syak ke Jakasa kabadan na sector 50 Gurgaon dakawai ka kali Mercedes kabadan yu number HR Arsan DG Laipra Henryusan Loong ru ba anda kilapoi Marjan mat kasana International Hospital kawai ka kali kabamnak Satya Bantim kabala penher stat bah kalawan Tynrah ben nadien ka kali kabala syong do teu Pulit officer kat hadu bakalalit Tynrah yu divider jong kasurang na kaliang kibriu kibala sakhi ketiga Jingshah kilapen kit no marmar yu teu officer Pulit lambat uparlok jong u Shasanar International Hospital na kabenta banyo ya Jingsumar Hendai ki doktor ketika jaka ai Jingsumar, hilapen bana bau teu officer Pulit, ladap Khlad lupa. Halor kini ke Jingshah, nak liang ki Pulit officer ke Bhoi ru, lalit marmar sya ketika nong ba Gurgaon, man penlong ya ke Jing toket benia halor ketika Jingshah, bat ru banwan ra ya ke met ke basa, jong teu officer Pulit ke Bhoi. Lak ban kedo bau Amit ulalong teng uhe Pulit ke Kapmara PIC bat hathanat bernihan, Haswa pun syak penkan riak syaga crime branch hak selam mereka mu USB ke Bhoi.